Bildiğiniz kadarıyla mübarizeye devlet olur. 73 kilogramda ikinci merhem görüşü. Akşor'da. این لحظه دوستان عزیز با یک تگ سفید ابوبکر شرف پهلوان کشور ما برای تتم میبراید و حریفی او از دولت میزبان قلندرزاده وصال که هر دو در حال سبقت را شروع کردند. ابوبکر شرف این پهلوان 19 ساله خیلی هم جوانی ما در حال به هجوم میگذارد و یک پرتافتی از جانب حریفی و قلندرزاده و دوباره دست را می‌دارد ابوبکر. حریفش وصال خود را خیلی فعال نشان می‌دهد و در حال با هر دو پهلوان داوری مرکز شیدا هدیه می‌کند. هر دو دست و گریبان داشتند و در زمین هم ابوبکر میخواهد اصولهای در زمین را کار کند. هر دو پهلوان در مرحله اول آزاد بودند و یک در مرحله دوم سبقت را ادامه داده ایستادند. بار دیگر از جای بر میخیزند. وصال قلندرزاده این پهلوان 18 ساله آذری هم خود را خیلی فعال نشان میدهد. در بسیار مسابقه های سطحش با شکوه اشتراک نموده است این پهلوان آذری. شیدای دوم نیز و پهلوانی ما شرف ابوبکر داده می شود. و دوباره کمری حریف رو داشته از پهلوانی ما. یک پرتافتی خیلی هم جذاب و عالی و دیدنی بود. ولی در اینجا شراکی وزاری رو امتیاز رو با پهلوانی آذری نه وزاری رو با پهلوانی ما ابوبکر شرف هدیه می‌سازند. ولی این پرتافت با ایپون خیلی هم شباهت داشت. در اینجا کم انتظار میشویم حلنامه داوران را. ولی فکر میکنم خیلی پرتافتی عالی بود. شباهت با امتیازی ایپون را داشت. Üç öğretmenide galip gelir. Aytaç, Kardeşkanlı, Azerbaycan ve Devleti Mehliye Mesleklerdir. Üç öğretmenide mübarizede devlet onları kullanmışlardır. İsrail gibi Gözde'de Anastasia Antipina, Ukrayna. Tatami 2, next contest. First round, women under 63 kilogram category. In white judogi from United States of America, Anna Martin. In blue, representing Mongolia. همینطور وزاری داده میشود با پهلوانی ما و برای نادرست داشتن کمیکات و شیدای دوم نیز با پهلوانی
озарӣ дода мешавад ва ҳарду дарҳол ба ҳуҷум мегузаранд. ава паҳлавони озарӣ қаландарзода авусал худро фаъол нишон медиҳад дар муқобили паҳлавони мо. ана ҳамин вазареро ҳадя намуд барои рақиби хеш Шеров Абубакр. қувваҳо ҳарду баробар мегарданд. набояд худро хаста нишон бидиҳад Абубакр. як партофти дигар. дақиқаи охири вақти асосиам пушти сар мешавад. ва як партофте ки сари вақтӣ буд аз ҷониби қаландарзода Вусал. паҳлавони озарӣ мубаддал гардид ба ипон ва паҳлавони мо дар ин марҳилаи дуввум ноком гардид. дар дақиқаҳои аввал худро хеле ҳам фаъол нишон дод, вале ин варзиш аст. ҳеҷ пешгӯӣ карда намешавад. Galip geldi Vüsal Kalenderzade Azerbaycan ve Övmet Mehli'ye vesile elde etti. The time to the winner in